Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa ahsanul wasifin wa asdaqul qailin. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف أرحامكم أرحامكم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحقي وبجاهي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أصحاب الفضيلة فضيلة المعظمين sesami mulja tor seabtina amuljaaki ajunan seteja para masyayikh, ajunan seteja para ulama, ajunan seteja para asatid, ajunan seteja para sepo, para guru, kacukenan ajunan seteja sanak famili, karabat taretan, peletatangka, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Utamaipun fadilatul muazzam ajunan semulja Kiai Haji Atram Hashim, seda ajunan atina sangat amuljaaki fadilatul muhtaram ajunan semulja Kiai Haji Madhkur Amin, da ajunan atina sangat amuljaaki fadilatul mukarram ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Karim, da ajunan atina juga sangat amuljaaki fadilatul akh fadilatul muwaqqar ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Zaki, da ajunan atina juga sangat amuljaaki ajunan semulja seteja para sepo, ajunan semulja seteja para guru. Seabtina tak nyebut asma mulja ajunan, setentona tanpa nyebut asma, da ajunan seteja abdi telum juga sangat amuljaaki. Tak ketinggalan ingat Bapak Kepala Ti sakak di tempat sarang seteja pamung ti sana, sarang seteja jajaran ipon seda ajunan abdina juga sangat amuljaaki sahibal manzil Bapak Taji sekeluarga, seda ajunan seteja abdina juga sangat amuljaaki ajunan karabat famili taretan teletatangka, ajunan para bapak juga ajunan para ibu, da ajunan seteja abdina juga ngistoaki tor amuljaaki dalam giliran abdina nyampayakina sakater hikmah dari acara papangkian muljah imalam mangken eka kedinto kalengkian taretan Bapak Taji rasaipun tada pamator sepatot pantas ikebay pamulator pamukka angin abdina amulain mukka
kalaban nambai poci namdai pangalem ngatore syukur dak keajunan Allah Subhanahu wa taala atas banyak-banyak nikmat papareng rahmat tambahan hidayat taufik senonton kaula ajunan sengat raki kaula ajunan dap tak dak kak di tempat i dalam keadaan sehat menuin undangan taretan dapat taji sekeluarga i dalam acara nyalamatin akad nikah yang termantan sedua dari kak dinto papangkian muljang i malam nangken se rezeki akidak kaula ajunan ngireng sambut kalaban arang sareng maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin salawat asarta salam manturmu ketep-tep langkeng ka atorada keajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad dan ilanjut akinda keluarga telemah santri murid sahabatah dan terus akinda setuju umatah langkong-langkong umat secakang arok torok parentana langkong-langkong umat sepenter ajawi laranganna rahmat Allah keselamatan dari ajunan Allah dan termuka rezeki akinda ka bapak taji sekeluarga di lebih mantermuka esangu akinda kamantan sekemit kalaban pengajian dan iatur akinda kaula ajunan bahkan rahmat dan salam tak namung ekole kaula ajunan dan termuka panyerep pada kanak poto kantos ke hari kiamat angka tanangah amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja salas tarina pamator sebut abdina itikanin panggil dak kak dinto kalengkian pakon mangkin ajunan sakeja insyaallah tak abid dalam ajelas akin sakonni insyaallah tak banyak tentang maksud dan tujuan hikmah dari acara papangkian muljah malam mangkin pertama hikmana kaula ajunan along polong akilengki kak dinto halaman telum dari teretan sahibil haja bapak taji sekeluarga iki kak dinto menghadiri acara salamatan kandik mantan sedua seekemnit kalaban pengajian cak maturana bapak taji marabu ajunan kong langkong marabu ajunan para ulama kak dinto nyuun bantuan pengemis nyuun bantuan pamator nyuun bantuan doa dak keajunan Allah Subhanahu wa taala manturmuka mantan seekemnit kalaban pengajian itu tiakin cudu baris dunia akhirat amin Allahumma itu tiakin cudu baris dunia akhirat amin Allahumma ban itoro abunte kalaban nak foto sesalih salihah amin Allahumma sehiasin kalaban rezeki sehalal barakator banyak amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja akad nikah pakon salamatin ngening kadebuna Kiai Muhammad Hasan Abdul Karim dalam kekeluargaan keintonon kak dinto ceng-kenceng bada coba nah dari kak dinto itu aki mancer tak tapangkia kalaban ujian ben coba ben rintangan saum tamata pangki mancer paling mampu kalaban renah ben sabar dalam mengadepin amin Allahumma amin. Para rabu sepada mulja nyalamatin akad nikah kak dinto pakonan dari kuste kanjeng Nabi Muhammad milana dari kak dinto tore kaula ajunan pakku saat mabini na kacong saat malakain na cuping senga acara akad nikah baik imalamah atau baik papereng malam mangken atau bakilak nyera alaku malam senga je gandingin je beringin kalakuan maksiat sebab acara salamatan keintonon telok sepen tak ada ke Gusti Allah nomor sitong tambahna rahmat nomor dua tambahna barakah nomor telok laku alam akhirat
teroe sapa abi kanjeng Nabi Muhammad kalaban syafaat pertolongan nah amin Allahumma. Namilana mun telok perkara keinto rahmat Allah barakan Allah syafaat kanjeng Nabi Muhammad teroe kauliyah di teretan bapak taji bilebi sareng mantan Syekh Kemit kalaban pangajian senga akad nikan cek teringin kalakuan maksiat. Mun akad nikan kacong cipting re beringin kalakuan maksiat maka beni barokah sekaule tere kabenak poton beni rahmat sekaule laknat bebentuna Gusti Allah. Nah dari kadin to para rabu pada mulja coba kanjeng Gusti Muhammad adua aki da kaula ajunan siarok torok lalampana kala bendebu Allahumma arham khulafai debun Gusti kanjeng Nabi non sering doa kento imaus ya Allah apa renga rahmat ajunan apa renga kaniseran ajunan dunya akhirat da ka banyak wakil abdina are sahabat semireng da ka doa jare matur no ambak teroma soal apa sih maksud wakil matur sahabat ya Rasul wa man khulafauk Rasul pasera sih maksud wakil ajunan sebi ajunan sering sekut inyo anaki rahmat ke Allah dan kula teroma soal ka wakil ke itu ijawab di Gusti kanjeng Nabi Muhammad saya maksud tang wakil jiriya sebi sengkok melalui pojiaki mantur tak lepas sediri kanisarna Allah dunya akhirat alladzina yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah jeriya tang umat senros aki katang lalampa sengudi indah katang lalampa bahkan lalampa jeriya tang tradisi tang kebiasaan tang anjuran jeriya beni ilakonin ikatibiin tatapi anjuraki ibalaaki idorongaki iajak aki dak ka boleh tatangken dak ka banyak-banyak ka bulan Allah. Coba taretan bapak taji kento malakeen potrena mabiniin kaconga kento keng karena atoro Gusti kanjeng Nabi Muhammad nyalamatin akad nikan keng atoro lalampa ben perentan Gusti kanjeng Nabi Muhammad kaula ajunan hadir dak kadinto acara salamatan akad nikah keng atoro lalampan neros aki anjurna Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Nah fa insyaallah dan kula ben panjenengan setuju bapak taji sekeluarga masuk dakah wakil kanjeng Nabi Muhammad sinros aki dak kalalampan matur muga sakak dintu abadan amin Allahumma. Cak maturana kaula ajunan mantur muka kalaban badan acara akad nikah ben nyalamatin akad nikah imalemangken masuk dak kaduan kanjeng Nabi Muhammad sehingga acara imalemangken keinto ujan terus kalaban tambahan rahmat dari ajunan Allah angka tanangah amin Allahumma kadintonon mun rahmat kainto ikaole ngampun laknat keng mun rahmat ke ento te kaule karena icamporen perkara-perkara maksiat beni rahmat se kaule tapi sebeli ke laknat sedeteng dek keluarga ke ento mantur pada selamat amin Allahumma amin. Para rabu se pada mulja ke ento se pertama kong langkau dari acara akad nikah ben nyalamatin akad nikah ka dintonon ka into beda acara nyambung bele contohnya mantan laki ben mantan bini sebelum ika pakabin mun tada aliran karabat ada aliran famili ada aliran bele kala ben ipakabina mantan si dua keluarga dari mantan laki ben keluarga dari mantan bini mungkin hanya masa beleen hanya masa familian hanya masa karabatan deka itu epociakin manter hubungan antara dua pisan dari keluarga mantan laki dari keluarga mantan bini manter ata bunga erat kompak sampak dari alam dunia
kantos ke alam akhirat. Amin Allahumma amin. Saumpama mantan si dua sebelum iakad lakarlah beda aliran famili, beda aliran bela, beda aliran karabat. Kalaban pacudun pakabina mantan si dua, hubungan karabat yang terna mantan laki, keluarga mantan laki dan keluarga mantan bini sajen semna, sajen erat, sajen kuat, manter terus seken dunia akhirat angka aki tanangah. Amin Allahumma. Nah para rabu pada mulja oleh berokan acara nyampung balai malam mangken abdina pribadi tapangki sarang bala dari para kiai dan ajunan kento termasuk taretan bala dan kula kalaban tabungan iman, kalaban tabungan agama. Para rabu pada mulja dari kadinto kaula ajunan malam mangken hadir dak kadinto acara juga acara nyampung bela, nyampung taretan, nyampung kanca, nyampung tatangke. Nah orang si asapung kalaban taretan, si asapung kalaban belen, si asapung kalaban tatangken, berarti keng nyampung aban kalaban kanisarna Allah, berarti keng nyampung aban kalaban pangaporan Allah, berarti keng nyampung aban kalaban karena Allah. Apa arten acara nyampung balai malam nangken ke intonon dari kaula ajunan bekal ngauliah telok Pak Sitong tambahan rahmat dari ajunan Allah. Amin Allahumma. Dua tambahan pangapora dari ajunan Allah. Amin Allahumma. Telok tambahan karenaan dari ajunan Allah. Amin Allahumma. Bilebi ajunan para masyayikh, bilebi ajunan kerabat taretan bela tatangke kompak sampai ke hadira ajunan dekat di tempat Arya tambahan bunga, tambahan perak, tambahan bangga, tambahan gaga ikandi teretan Pak Taji sekeluarga. Mabungana kaula ajunan dek teretan Pak Taji sekeluarga tentu nak into caipon manton Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Ali bin Abi Thalib pakuah inna min mujibatil maghfirah idkhalas surur ala qalbi akhikal muslim. Termasuk dari sabab kasaporan tu sakaula ajunan tanpa nyuun sapora tu salamare sapora bi Allah ibila kaula ajunan kento sering maseneng, sering mabunga, sering maperak dak kaaten taretan-taretan se-Islam. Sementara rabun ajunan para ulama, rabun ajunan kerabat taretan bela tatangke are sangat eka perak, sangat eka bunga, sangat eka seneng sareng taretan Bapak Taji sekeluarga mantur muka tu sakaula ajunan isapor asareng Allah Subhanahu wa taala kalaban barakan kaula ajunan mapunga dak taretan Pak Taji sekeluarga angka tanangah. Amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja coba balik orang peke ban balen berarti keng meke aban dari kanisarna Allah. Orang sepeke ban taretan berarti keng meke aban dari pangaporan Gusti Allah. Orang sepeke ban tatangken berarti keng maceu aban dari karenaan Allah. Mun mate saat para pan peke ban bele, mate para pan taakor ban taretan, mate para pan amuso ban tatangke. Aduh, berarti orang gila mate para pantai kani serabi Allah, mate para pantai sapora bi Allah, mate para pantai karenin bi Allah. Nah, milana ulama abri kapotosan kalaban tebu mal'unun man qata'a rahimahu walau mata fi jawfil ka'bah. Ila'nat bi Gusti Allah mahiyal la'nah apa laknat kuah al-ib'ad an rahmatihi ta'ala. Laknat ke intoh orang ke intonon jauh iujuk etontung dari rahmat dari kanisarna Allah. Arapa mi itontung, arapa mi iujuk, arapa mi laknat karena orang gelak pake bentareta. Nah soker ben belen amuso ben tatangken walau mata fi jawfil ka'bah sanajan maten takung tangkung teh beni karo mate langker para pan awirit deni karo mate masjid para pan ibadah para pan ajabis ka Makkatal Mukarram khairul buq'ah ala wajhil ard
awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, paling utama na tempat sebada imo ka bumi, awal tempat ibadah sebangun imo ka bumi, ureng jeri aja habis ke Mekah tinggal dapat benih karo aleng-leng atau tawaf ibadah di ireng na Baitullah, tepak kepada bukaan na Ka'bah teh, ureng masuk kapti ke dalam Baitullah, ten kenten termasuk orang gelak irzikin masuk ke dalam Baitullah, tinggal masuk ke dalam Baitullah, orang gelak cabutnya benbi Gusti Allah. Coba tanya aki, mate dimma orang gelak, mate Baitullah, apa arten? Mate tempat rahmat Allah, mate tempat pengapuran Allah, mate tempat karena Allah. Percuma jaipun ulama, makilah mate kenang na rahmat, makilah mate kenang na pengapuran Allah, makilah mate kenang na karena na Allah, pakuni ujuk dari rahmat arapa, semangkat ke Mekah parapan soker bantare tanah, semangkat ke Mekah mangkat parapan sedih ban balan, semangkat ke Mekah parapan tak akor bentatangken, kaintoh jok kebaik deng taretan, tak akor ban balan, tak akor bantaretan, amuso bentatangke, kento benitu sakeni, tapi kento minal kabair dosa raja. Nah biasan orang kento pak, mun masuk ke bengla bengapate nyangutu saraja banyak gagal, i waktunya jek nyabah iman ben Islam cecer etas lencakah ron ko beter masuk kafir ke alam kubur mancar pada selamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Milana dari kak dinto hubungan keluarga dari mantan sedua, dari mantan laki dan mantan bini, mantur muka kompak sampak atapung seken erat koko dunya akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu siapa demulnya senomor telo kekeliban kau ningin bahwa kacong ciping ento tep rok patoro dari ajunan Allah. Setan kula ban panjenengan pak bekal epen tak tanggung jawab pepaki ajunan Gusti Allah. Mun pentos kaula ajunan adidik nak potok mul jatan kula ban panjenengan dunia akhirat. Keng monten kula tak istiqamah lalai adidik nak foto sampai nak foto jadi nak foto saya tak kenal keperintahan Allah, tak uning kalarang na Allah, bahkan nak foto kaula ajunan bade saya tak kenal iman ben Islam reng sepon ketempuan dunia akhirat pak. Dari kadito saya paling akhir bade telok perkara kewajiban reng sepon ngadepin kacong jepinga. Saya pertama ayu hasinasmah, mun katamu yan anak laki atau bebini sengak paganteng yang kolennya mah pabagus nyaman kacong bencipinga leje beje mangken kentonon banyak reng sarampangan pak hanya main anak banyak reng sarampangan teretan, bahkan saya nyamaki kanyaman kacong benciping nyaman reng fasik, nyaman orang saya tak kenal Allah. Coba dari penting orang kento odi alam dunia nyangunya mah bagus, dari penting kaulah ajunan laku du malam mangkat ka kubur nyangunya mah bagus. Sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad semasuk Islam i dalam usia sepo aremun asman tak bagus mungku Islam sampun masuk Islam iuba asman bi kanjeng Nabi Muhammad, padahal orang sepo bade masuk Islam umur 50 tahun, bade masuk Islam ampun umur sebitek, are asma di luar Islam saya tak cocok mungku kanjeng Nabi Muhammad, sampun masuk Islam are iuba kelebennya masih genteng, are derin pentingannya mah apa-apa maksa kaintonon kaula ajunan ipakon genteng pagenteng pabagus nyang kolennya mah karena nyama bagus kento aro pagi duaan orang sepo dua dak kana foto seesang kolen nyama genteng artena para rebu siapa demulnya coba pelain mune pelain tak amunye
Mune papolong amunyi pandai tong kele mano karo. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu pada mulja kenapa kon sangkolennya magenteng cai pon niat benga sepo la pola tengkala kon kacong ria tengkala kon jebing ria genteng ngalak kanyaman. Amin Allahumma. Coba sitong contoh are kenyataan Kiai Abdul Karim arenya masih genteng. Malah anjuran pertama mau nanya mana anak laki repakon asman Allah. Tapi ada pakon beriin Abdul. Idza samaitum fa'abidu. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khalik, Abdul Malik, Abdul Karim. Pod. Itu paling bagusnya mah. Para rabu pada mulia mangken andi potra. Isang kolen asmah Hasan. Hasan kento para rabu pada mulia asman kompo ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Hasan. Nah, alhamdulillah. Mulai dari aba isang kolen asma bagus sareng bengasepona sampai kaki Hasan isang kolen asma bagus sareng ramana. Alhamdulillah. Dari Ki Abdul Karim kaki Kiai Hasan Abdul Karim gelenun tengkalakon kak dintonon orang-orang seangkep orang saya. Alhamdulillah. Kainto diantaran cepon ulama berokan andinya mah bagus tung. Iya akhirat pagi sampona orang mukmin keto panggil ke dalam swarga. Are lain teh reng mukmin panggil ke swarganya mah genteng, ben reng mukmin panggil ke swarga nyaman tak genteng. Apa? Tak rak marah panggila orang ke swarga nyaman genteng. Sebab di Kanjeng Gusti nang sebagian riwayat are pesen innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Reng kakere deki bakal panggila yakni ke dalam swarga melalui asman kakek dan asman abad. Contoh tinggal lolos dari hisab, lolos dari tempengan, bukun amal leyatoraki terima kalaban astatanang sekangan pas panggil deki Kiai Muhammad Hasan ibin Kiai Abdul Karim ngireng ajunan si aleng kiada ke dalam swarga. Arya derin gaga salah abalah salamat, salah abalah ontong bajrah dari dapoi neraka panggil ke dalam swarga gagan nyama seberin asma Hasan ganteng nyaman aba seberin asma Abdul Karim ada cuci tambahan gaga tambahan perak tambahan seneng pagi iya junan Allah subhanahu wa ta'ala tong. Jadi senga cek dan badan tore soal mangalantang teh contoh umpaman asapanya mana cipinga qurratul uyun terus Pak amude lah encandring je beje mangken celok yuyun tak apa-apa Toha asman Kanjeng Nabi Muhammad celok siapa telok toto umpaman teh dan kula berinya maka sitong orang Muhammad Ja'far. Muhammad kento asman Kanjeng Nabi Muhammad, Ja'far kento asma sapopon Kanjeng Nabi Muhammad, si gugur imidang perang Mu'tah sepak ke astaduan sekapur ke dalam swarga ibrin bang itengalen Kanjeng Nabi Muhammad mulai beliau kiodi alam dunya sehingga cucurkin Ja'far at-Tayyar. Engkau abrinnya makanan tatang ke Muhammad Ja'far akhirat jumlah raja teh iki bentar ka Roma pasti celok migefer kuat teh tuh lu me celok migefer siapa nan kakek ajunan siapa reng engkau abri migefer punten Muhammad Ja'far keng panggilan gaul migefer. Yela tak apa teh kulakun mulama teh jadi apa atau iya kata ada tak kira cawang ke ilmu gefer takun tinggal talken bi make Hasan Abdul Karim tak kira panggil ya mi gefer huntan ya Muhammad Ja'far takun abadi ke aslin tak apa-apa kor aslin pagenteng asalkan aslin genteng make panggil kalaban panggilan gaul
tak apa-apa itu pentingannya mageda teti sengak itu penting yang kolennya mamun potra-potren ajunan inyamin penyanyi tak kira bulu je tenggala kun ngalak ka orang fasik dekite engki para bus yang pada mulia tung nomor 2 ayu hasina adabah itu paling berat Pak Bu lebih berat dari saya pertama kaulah ajunan kento Pak ngakungin kacong ben ceping kong langkong kacong ceping lada pada ke umur 7 tahun ara apa mun umur 7 tahun anak remula umur 7 tahun la andi sepat tamyiz alias kecak apa tatangger ka kecana lebih bisa ngompak tibi tak usah tulang lebih bisa akalampian tibi tak usah pasang ngaki mun angingi la tawa akela tibi tak usah akelain nembun ari wajib reng sekolah ken jere ngajarin Al-Qur'an wajib reng sekolah ken jere ngajarin iman ben Islam wajib reng sekolah ken jere ngajarin ilmu agama mun tak uning make mun tak kongang make mun tak sempat make mun tak bisa make senyangkolna ilmu dak kacong jebing kewajiban se paling akhir ajunan wajib mengaji ajunan wajib masakolah ajunan wajib memunduk dak kapotra-potren sebelum panjenengan berangkat ke alam kubur tore kacong jebing sejak pada tulisan kolen ilmu agama maksa ke into Pak kelenon inna awwala ma yata'allaq birrajuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuh ayo Pak awal orang sebekal nuntut keada pagi akhirat benih sapopo teh benih tatangga teh benih kancaban berenda pada nuntut jadi nomor 2 budi sebekal nuntut keada datan kuleban panjenengan mun kaula ajunan tak istiqamah i dalam tugas i waktu kiodi alam dunya i dalam aja ke keluarga sinuntut keada ahluhu raji-raji kaula ajunan bini-bini kaula ajunan wa waladuh nak foto kaula ajunan apa lolongan nak foto deki mamatul apa nak foto ka Gusti Allah tinggal aben terancam calaka karena len jalan ka swarga kento lebet i atas apoi neraka teh len jalan ka swarga bu lebet i atas apoi neraka tinggal aben terancam orang jadi masuk buduh ke alam akhirat siapa saya keke siapa saya tuntut ring tuan apa tuntutanna ya Rabbana khudh lana haqqana min tak maturan ya Allah dan kula nuntut mangken saya tuntut ring sepola kek dan kula ya Allah apa innahu ma'allamana ma najhal lam dan kula tak toman isang kolen ilmu agama lam dan kula tak toman ipa ngaji lam dan kula tak toman ipa sekolah ya Allah lam dan kula tak toman ipa mondok sengke dan kula odi butuh panika dan kula mate yang butuh dan kula terancam celaka gara-gara ring tua ke ento ya Allah wa kana yut'imunal haram min haitsu la na'lam kong langkong ya Allah dan kula siang hari siang malam bireng sepok ento pakanin barang haram olen taruan olen ngecok olen riba olen mabudu olen ya Allah ari aperian kana foto sapa deki sekatempuan reng sepon ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dari kadinto tore pabunga ajunan idairan bada ustad rok ngorok ilmu agama idairan panjenengan bada kiai suka alatin santren idairan panjenengan bada madrasah itisan panjenengan bada pasantren syukur ka Gusti Allah setiap pada tore deki kacong jebding jeki ngantos umur 7 tahun mula kecak umur 4 tahun kecak umur 5 tahun tuli pamasok parebu sepedemulja tuli pangaji tuli sangkolen ilmu agama sebab kenapa Pak mun kadung ajunan berangkat ka kubur atina kacong jebdinga i dalam kabadaan belik tauning iman tauning Islam tauning perintah Allah tauning larangan Allah bahkan kacong ada direng balatir jebdinga ada direng leter setiap tengkala ko coba sekala ko bina poton ni alam dunya kacong jebding seta abajang kacong jebding seta apasa kacong jebding senyabu kacong jebding sengidarbu sabu kacong jebding sada kampeng sanyon tatangke kacong jebding sada kampeng aja mata tangke are sekapotoan ketempuan ring tuan ni alam kubur mantur pada selamat teka hajat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma
Amin. Kak dinto para rabu si pada mulja tak madura nah torek kaula ajunan cendi posang biring sang senyang kol na tunya kana foto dak pada mikir ka into sabak nomor 20 mon parlo sabak nomor 1000 apa saya sangko lakin ka ada apa saya karuwata apa saya kaposanga apa saya kasosa tore kaula ajunan takok tuli mate takok tuli berangkat ka kubur sementara kacong ceping kita uning iman tak uning Islam tak uning perintah Allah tak uning larangan Allah kainto para rabu pada mulja dari baca epon non kebun ulama malaki Allah ahadun bidzambin a'zama min jahalati ahli orang sepola ke berangkat ke alam kubur yang ruwet yang sosa yang posang yang biringsang tada akat dia sosa ruwet posang biringsang areng sepo saya mangkat ke kubur mun reng sepo kento adina nak poton ni alam dunya te sangkolen ilmu agama kainto para rabu pada mulja pasera pak monreng kainto set beniring pangundung seinga kaada monreng pangundung mate beniring kainto seimuda kaada pakun nak foto kainto non keng derem na searpe mun nak poton tak to maca Fatihah derem na searpe kapekusna ben kapungaanna mun nak poton tak uning halal haram tak uning perintah Allah tak uning larangan Allah bahkan anak coba kento bening ngirimin Fatihah ke alam kubur tapi ngirimin patena siang hari siang malam mantar pada selamat amin Allahumma kento si nomor 2 si nomor telok para rabu si pada mulja wajib pereng sepo kento non ibile kacong ceping lulus dari madrasan lulus dari pondok lulus dari pasantren mun ada pak de wakton abini tore tuli pabiniin mun da pak de ka wakton alake tore nyare cara bara rabu pada mulja andi kacong andi cepting dapak dak kawakton alake dapak dak kawakton abini di lebih ceping ala banyak alamar banyak minta keng kirot torot fa idza asabat man fa innama ismuhu ala walidih fa innama ismuhu ala abih mon kadung kacong ceping roe lombar tak tuli ipalakeen tak tuli ipabiniin mon kadung ngalakonin maksiat ima Roma tebe di luar na Roma ring tuan andel tusan pagi ia junan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah imalam mangken tercan Pak Taji ampon majudu potra potrena sekadima potra potre ke intonon cepon Al-Quran reng lake andi bini reng bini andi lake berarti orang jiri andi pangaman dari apoi neraka andi kes tangkes dari apoi neraka andi deng adeng dari apoi neraka milana kak dinto pakua para rabu sepada mulja di dalam Al-Quran hunna libasul lakum wa antum libasul lahun sebagian ulama anap seren angar tenda ke into ayat hunna sitrul lakum minan nar wa antum sitrul lahunna minan nar orang laki bini jeria mantan laki jeria pangaman ekandi mantan bini dari apoi neraka mantan bini jeria pangaman ekandi mantan laki dari apoi neraka selake masalah dak kasih bini sebini masalah dak kasih laki nah mangken bade telo orang Pak kengain kabegusan sare renat mon kaula ajunan lop pada kabegusan telo orang bilebi ibentunin bi telo orang tak kira berkaudin benak poton dunia akhirat siapa jak kalau pain kabegusan reng tua dua jak kalau pain kabegusan reng tua dua ada reng bagus teh katen kula ben panjenengan akat teh bagus reng tua dua dak kaula ajunan senga jak kalau pain nomor 2 siapa mat tua 2 apa kaprotang na kamat tua tidak ibriin kes tangkes pangaman dengadeng dari apoi neraka ajunan tetireng selamat karena bi mat tua 2 ibriin lake panjenengan tetireng selamat karena bi mat tua 2 ibriin bini keti wajib andi sepat kaporotangan kamat tua lah mun kama benembu Pak tak pati banyak orang langka tapi mangken sesangat ani si nomor 2 binin igelu laken igelu matuan ikamuso tak kira bulu jana poton jadi apa boleh abad langka karing tua 2 langka kamat tua 2 abas jeling aki nak poton tak kira bulu je si nomor 3 pasera
orang senyangkolen ilmu dak kaajunan serok morok lep alep dak kaajunan singangkolen syahadat dak kapancin dengan cek kalau paen kain non. Nah pasera kain to guru kaula ajunan senga guru kaula ajunan benih namung kiai tengkina mun tuk ka tengkina guru kaula ajunan benih namung ke sedogiri mun tuk ka sedogiri guru kaula ajunan benih namung kiai Penyuanyar Telem Barat Telem Timur mun tuk ka Penyuanyar guru kaula ajunan benih namung kiai Tabeta mun tuk ka Tabeta di antarana guru tolan kaula ajunan si wajib ngain sapa lamda kampung sing ngajarin lep alepen pasera lamda sing ngajarin Al-Qur'an pasera lamda sing masuk syahadat ka ada karo guru tolan ngapancin dengan genbanya orang keluar dari madrasan keluar dari pesantren tak berkah ilmun tak manfaat ilmun benih tak menghormat deka guru pesantren tapi guru Al-Qur'an tek binabiaki guru Al-Qur'an tengin tengaki ada kong sakalang kongenna ada kaprotangenna tak kira berkah ilmun tak kira manfaat ilmun berrebu pada mulja jadi senga muntara jadi yang mulja kaula ajunan benda foto dunia akhirat jak langka kareng tua dua jak langka kamat tua dua jak langka dek ke guru senyangkolen ilmu agama mantur muka kaula ajunan para bapak para ibu olia berakan reng tua dua angka tananga amin Allahumma olia berakan mat tua dua amin Allahumma olia berakan guru senyangkolen ilmu dak kaula ajunan mulai dari guru kampung sampai guru pesantren amin Allahumma mun laka into ekaolle ridhan ekaolle serenan ekaolle masenang dak ka beliau sekata Allah jak kobater mulja ajunan benak poton kantos ke hari kiamat manter sekak dintu abadan amin Allahumma amin keran kainto sebisa sampai yaki salah lopot korang lebih nah nyon sokoro sebanyak manter muka nyaca maaf tina dari ada kantos akhir cetia tambahan ilmu sebarakah cetia tambahan ilmu semanfaat khusus dak ka penyampai secara umum dak sateja pamiarsah amin Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa lafu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatu amdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahana wa li kulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا عزبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا أصلحته وباركته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kento aturaki kemantan sedua soro keduain